Delhi rong sopialong kanchas di kompen hemprek aparman kache songdam je putak pherang kya mai kangni. Karagawa long bang pharohini ra troxikep a constable asike kitang atuma phan kache padi. Assam Legislative Deputy Speaker Dr. Numal Momin Arideng pen Borjan Hawar long ke ongdong kaching thor asai mo kedeng. Kardom pini prime time aberta long penili sami mirin hansepi pini bertang ton pen arju panik tha pini thereponi phai inquiry ni ada por phai kep apor malom Karbiang long di Mahasau Autonomous State Demand Committee mate thi hek pen kanchas di komithang sai hemalong pherangkya mai ingni ponsi non gewangji thereponi phai inquiry ge thomani Delhi rong sopi jantar mantar along hemprek aparman kache songdam je puthak lam the piklang pon Pirangkya amai long kanchas dikom amai phu ajiti mong pen kaning je pona tingke ke damtang ningkan thongke pra trok aningkan pen hemprek aparman kache song pon bom asonsi non gewangji thereponi phai ingkora ke thomani bang pharopli armu pen puthot hemprek aparman kache song asai ke dengdam ji aphan chisik pon lupusi ningje pon Pirangkya amai long ajiti mong pen kaning je pona lam the angton pen non ilitum arju pon sinang Karbi political leaders or Karbi leaders সকলে sacrifice নকৰাৰ কাৰণে পোৱা নাই যেনে কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে মেঘালয় অটোনমাস ষ্টেট বনোৱাৰ সময়ত খাচী লিডাৰ্ছ জয়ন্তীয়া লিডাৰ্ছ আৰু গাৰো পলিটিকেল লিডাৰ্ছ যেনেকৈ চেক্ৰিফাইচ কৰিছে আমাৰ কাৰ্বি আৰু ডিমাছা লিডাৰসকলে এতিয়াও ইমান চেক্ৰিফাইচ কৰা নাই আৰু সেইকাৰণে অটোনমাস ষ্টেট পোৱা নাই সেইকাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমাছাত থকা সকলো Karbi আৰু ডিমাছা বা আদাৰ্ছ পলিটিকেল লিডাৰসকলে চেক্ৰিফাইচ কৰক এই অটোনমাস ষ্টেটৰ কাৰণে গতিকে আমাৰ আজি প্ৰেছ কনফাৰেন্সটো মেইনলি এইটোৱেই যে আমি দিল্লীত গৈ আছোঁ 400 ডেলিগেটছ লৈ তাত আমি ধাৰণা কৰিম আৰু আমাৰ বৰ্তমান MP হৰেণ সিং বিও মানে প্ৰাইভেট মেম্বাৰ বিলটো পাৰ্লিমেণ্টত লোকসভাত তেওঁ মানে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ কৰাৰ কাৰণে কৰি আছে সেইকাৰণে আমি তেওঁক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহাং তেওঁ ফুল ইনিচিয়েটিভ লৈছে যে অটোনমাস ষ্টেটটো সোনকালে পাব লাগে সেইকাৰণে আমি তেওঁকো আমাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহাং CMকো আমি আন্তৰিকতাৰে তেওঁক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ News report Karbi Anglong Live Bokajan subdivision angkang Karbi Anglong pen Nagaland Ahoyadung kido Karagaw along Assam Special Reserve Forest mate ASRF 2nd Battalion kemalong akimi bang pharohini ra troxikep constable atuma phan chiklojon troxike piponsi kipa jut pami atuma phan aliralon pen kachepadi ajame kedeng pon bangso kachepadi ajame kalong ada por phainer ke pen milur ke kai pen si chengponlo Aduntu ASRF 2nd BN Commandant Lapen Chophaluhi Sarpo Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Momin Chetongdun Bangso hot ka Chetongdun Alhi Sarpo Dr. Numal Momin pen CKK entang a constable atuma phan Chepachini Lapen Kilangchari padopon CKK entang atum pen CKK en secretary liason ke thekdo an Alhi Sarpo Lapen radangno chepaklang pon Lapuson na sai ke deng hot bang pharohini ra troxikep constable atum pen March pass ke damta peklang ponsi aluhi sarpo man pen kache tongdon Deputy Speaker Dr. Numal Momin pen jumesen alam than pa jermi pon lapen Assam aphan lapen dead aphan ki claim pipa me pen nongme kache palong ji aphan hirjume pajerdun lo Bangso hot ke do anatum pen se me pading pon lo lapen ke hoka lo mate certificate aluhi sarpo ari deng pen si pajer pon lo Kaddu kawe ke do anajai mek anta mesen pen pachun ponsi pachut pon Bokajan pen anantirang Karbi Anglong Live
Lakha inkora isi Borjan MAC constituency angkang aphan panong si surihini ra inkora hini pen surihini ra inkora getom aparman Lakhijan pen Sukhanjan PWD atowar Kuligaon ITI along Polytechnic building lapen hidipia long kijona lang aphan kithedung project ke claim ponji aphan Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Muminari deng pen long eke somasai ke deng pon Lason si Lakhijan towar cheko kalong akimi PWD towar kasalamji aphan Lakhijan Sukhanjan lapen garampani krongput an kattu kawi kilometers pho aparman Mukhya Mantri Unoto Pakipat Nirman Achani Mati SOPDG surihini ra inkora hini pen surihini ra inkora ke thom abaha kattu kawi sikakuti kresi panongsi kasalam ke cheng ponji aphan Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Muminari deng pen long e somponlu Lason thak si HDP Ramtirang arong along kang thiet ki jona lang kemi sen kilong ji aphan gravity pipe water supply scheme Pradhan Mantri Khani Setra Kalyan Yojana surihini ra inkora si pen surihini ra inkora hini abaha pen ki chengji aphan la pen Kuligaon ITI long akimi building kimi kirang ponji aphan upgradation of government polytechnic ki kim ponji aphan si tame Dr. Numal Mumin ari deng pen si long e somponlo Okay hai Ramterang moke dhuri 5খন গাঁৱত পানী যোগান আঁচনিৰ কাৰণে এটা প্ৰকল্প আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলোঁ 1,66 লাখ টকাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মিনাৰেল ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধীনত যি পুঁজি সেই পুঁজি তাত ধাৰ্য কৰা হৈছে তাৰপিছতে এতিয়া আহিলে আমাৰ কুলিগাঁও ITI এতে Lason si apar oke hai aroi pensi lang sanjila pen misen alang kaddo kawi rong pholaki Ramterang Jensing Teron Kamsing Teron Bura Sorong Parla pen Khoyasing Tok bi kaddo kawi don pharuhinya hokebra trok ahim tunatum a junior lomate ghontain kora pli ta lang ki long avarsai long pon pola pen bangso sai ki claim laki ni pharu ke thom angbong si patang pon poputa Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mumin pen ningje pon আমি ওকে হাই গাঁৱত আছোঁ আৰু ইয়াতে 4টা ভিলেজ 5খন ভিলেজ সামৰি লৈ 1,66 লাখ টকাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মিনাৰেল ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা যিটো ফাণ্ড সেইটো লৈ পেলাই আমি কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এইটো 100 দিনৰ ভিতৰত এই প্ৰজেক্টটো শেষ হ'ব আৰু 1200 মানুহ এটা 256 ফেমিলি সামৰি লৈ খোৱা পানী বিশুদ্ধ খোৱা পানী আমি ইয়াৰ পৰা যোগান ধৰিব পাৰিম Bangsohut Karbiang Autonomous Council EM Mongol Singh ki mung pentang lok ki ongdong ke thekiding atum chetong tun ringti Bokajan pen Ananterang lapen dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang Long lai Bangalore arong so pipen artaningkan plikebra ke thom Rohan Bopana Association of Tennis Professionals ATP Masters 1000 BNP Parivas Open kachepate long chepahaidun si phurkimolong arta ke ongnai ke haipon abang phupu amen chethabdunlo ATP Masters 1000 Indian Wells BNP Paribas Open kachepate ki bi pon laki Indian Wells California United States of America mati USA along theria chikloni final cap lapen crisir cap surihini ra inkora ke thoma hutsi paman ponlo artaningkan pikebra ke thom India pen Rohan Bopana lapen artaningkan thom kebra pho Australia or Matthew Abden atum panghini pathura petsi athak siang hoyalong kedo Netherlands or Wesley Kulhoff lapen Britiana or Neil Skupski aphan 6326 lapen 108 pen angdung ke thike pathu along bhomtiani parem pondetlo Rohan Bopana amahang ke theklake ningkan parokre sirkebra trokner cap there chikloni 5 player ni Bengaluru arong sopi along si mahang thekonlo api apomen lake MG Bopana lapen Malika Bopana pohenlo lapen alang li chairman lake Supriya Ananya henlo alang li ke charli lake Jane Sri Bhagawan Mahavir Jain College pensi chepatang ponlo alang li world ranking single along keminai lake roll number 213 ningkan surihini ra troxia khothenlo lapen doubles along ke roll number 3 jakhonga chiklo surihini ra cricketom aningkana khothenlo non-amat alang li ranking lake roll number krip ho ansi dopon bomlo alang li phan surihini ra hini aningkan pen ke Indian Davis Cup team along sitami claim bangpu hok pondo
Rohan Bopana tennis ke patholong ki thek piga jok ningkan Surihini Rakep aningkan Monaco long champion for peace ponong e pajir ponlo. Surihini Rakep aningkan author as humanitarian of the year award anong e pajir ponlo. Tennis ke lang aning ke hang arada tumpen alang lipan peace and sports of the year award anong e sitami pajir ponlo. Surihini ra pho aningkan Karnataka government hinpen Eclavia award anong e sitami pajir ponlo. Lapen Surihini ra trainer cap aningkan Indian government hinpen Arjuna award for lawn tennis anong e pipa jerponlo. National Desk Report, Karbing Long Live. Tangte pini prime time abirta ki lapuan si kang ton paniklo.